Akiaria ari thukuru-inĩ wa Nguni primary mwena wa Mwingi, Mumbunge uyu augite ni aranyita mbaru riendekithia ria spika wa Senate Kenneth Lusaka ria kwenda kugia na giikaro kia hamwe gatagati ka mbunge ya bururi na Senate niguo kugia na murugamo umwe ndeto-ini ino igie ugai wa kigina kuri thirikari cia kaunti. I think the two houses, the National Assembly and the Senate, they need to meet and agree on a consensus. Oho Mulyungi ni uritie kihonia kia Ndugamano ino gwethwo na ihenya kuona Wanjiku nowe urathie na mbere guthinika kumana na kwaga kwa motungata ma thirikari ya kaunti. When you come to the ground like here, pupils are suffering. They don't have food. Rains have not come. Crops have failed. And there's a lot of anger. Ona kuhana oro uguo Mumbunge uyu ni atetetie magavana ni kwaga wigiriki thiini wa uhuthiri wa kigina kia Mwingi akiuga matikoretwo magikinyeria Mwingi motungata maria mabatairio nimo. Uhoro uyu ukite oriri mbunge ya kibururi ithiete na mbere na kuhinyiriria riendekithia riayo ria kugaira thirikari cia kaunti muigana wa ciringi bilioni 310 nayo Senate inyitanire na magavana ikiuga kigina giki kibatie kuongererwo nginya ciringi bilioni 335. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Ngure wa Kang'ara.